米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。第二任古高瓦斯阿米路伊多卡瑞安阿马，靠主得胜。萨利卡卡马布隆，平安。马拉在kita阿米莱亚布图苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。巴苏尔古高瓦斯及摩西安，在卡扎o mamikapot kako itisanan. Ano mikrit kiso to finaulan apasasak na iijib patay ni kamu tunini atukos a mitaong itakwanan. Itiya to amafana kiso to nibiutsur ako itisanan han ningra. Ikasalakan sa katulo at sepang tusak sa faw atusir. 上帝对摩西说：“我要与你同在。你领以色列人出埃及后，要在这山上敬拜我。这就是我差遣你的凭证。”出埃及记3章12节。萨利嘎嘎奥，达拉做阿瓦埃古吉玛阿坦劳阿巴卡利亚塞都卡巴特山阿都卡瑞安阿什马。你告里啦，onano PTR ita to kawas apakaluwi tunini atlemak. Nanay pakifalutsuan ita. Dalazua o rarima ay kita. Nikau rira o tatachi itzlai ku kawas. 虽然没有人能够脱离生命中的患难和困境，但我们因为信仰而胜过这些困苦患难。盼望我们时常记得，我们虽软弱，主却刚强。米德伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，阿瓦爱古杜拉斯阿达拉玛安古西尼阿拉努米索，萨卡萨鲁祖伦阿古古法鲁佐阿米第二伊蒂索南，达吉里哈塞古乌里阿古伊马萨马阿马安奈阿里马克。上主啊，你有丰盛永恒的恩典。我要全心全意信靠你，使我处在任何环境中仍有安稳的生命。Pakai ni i dalam anay ang ngangano tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。